šta smo tu naučili, šta ste vi to čitali o Rimu, šta ste nešto našli zanimljivo i slično. A pre nego što krenemo, ja ću zamoliti dve drugarice iz drugog razreda da nam pročitaju dve pesme koje se tiču upravo... Dobro. Lupus in fabula. Među Rimljane mudre ljude pošli Slaveni sa Karpata, a Rimljani su na to rekli mi o vuku, a vuk na vrata. Slaveni nisu latinski znali, pa išli dalje iz inata, u svoje pesme stavili reči mi o vuku, a vuk na vrata. Stigli su tako sve do mora, rušili dvorce pune zlata, a nisu znali šta to znači mi o vuku, a vuk na vrata. Prošlo je vreme, ostale reči i sad kad čekamo druga ili brata, kažemo sretni što je došao mi o vuk, a vuk na vrata. Kleopatra. Stigle rimske garije sve do Aleksandrije. One pismo nose kraljicu da prose. Iz Rima joj Cezar javlja, kaže da je dobrog zdravlja. Papiri su im šalje na kom piše dalje. Vidimo se pokraj svinge, Kleopatra nema je brige, ali dođi sama, odmah iza hrama. Kleopatra njemu piše, ne voli ga ona više, jer ju voli žarko, Antonija Marko. Evo. Imam neke kraljeve da kažem. Naprimjer Neron. Neron je bio zao i lud. Neki ljudi tvrde da je on zapalio grad Rim. Hadrian je posvetio svaki deo carstva i učinio ga je jačim. Kaligula je razvacivao bogatstva Rima i verovao je da je Bog, ali nije. Kaži, Ana. U Rimu su bili hramovi koje su smatrali kućama bogova. Svaki bog je imao taj svoj hram napravljen od najboljeg kamenja i ukrašen statuama i rezbarijama. Bogove i boginje imam. Jupiter je bio kralj bogova, Junona je bila kraljica bogova, Dijana boginja meseca i lova, Apolon bog sunca i umetnosti, Mars bog rata, Venera boginja ljubavi i Neptun bog mora. Još jedan vezan sa bogom. Rimljani su tako išli u te velike zgrade, pošto bolesni bili su išli u te velike zgrade da se mole, da mole da im nešto od tela prođe, na primjer, da. I onda ako im, kako se zove, ako im to prođe, oni toga ostave, na primjer, taj deo tela i još neke poklone ostave. Ja znam za jednu monahinju što je bila u Rimu, zaboravila sam kako se zove, ona je bila monahinja, ona nije smela da ima decu. A ona se u tajnosti sastajala sa bogom Marsa. I ona je rodila Romula i Rema, blizance. Kako se zove, ako neko gleda Asterix i Obelix film, vojnici su se skupili, rimski vojnici su se skupili i napravili su taj oklop od kornjače, šitovima. Da, tu se često pojavljuje taj. Šta si? Rim je glavni grad Italije i također regije Lazio. Najveći je grad sa oko 2,2 miliona stanovnika. Na širem području grada živi više čak od 4 miliona stanovnika. Rim se nalazi na zapadnom delu Apenskog poluostrva, Apeninskog ostrva gde se reka Anjen uliva u Tibar. Prema legendi, grad Rim su osnovali braća Romul i Rem, odgajala ih je Vučica 21. aprila 753. godine pre nove ere. Dobro, ti si malo savremenih ovih podataka, dobro čujemo. Antički Rim. Antički Rim, često nazvani Stari Rim, bila je civilizacija koja je nastala od grada države osnovanog na Apeninskom poluostrvu, po tradiciji koju nam prenosi Tit Livije, 753. godine pre nove ere, do ogromnog carstva koje je okružilo Sredozemno more. U trećem samnijskom ratu 1098-1090 Rimljani su savladali koaliciju Samnita i to im je omogućilo da preuzmu kontrolu nad skoro cijelom
današnjom Italijom, sa velikom vojskom i slanovima. Iako je Pir pobeđivao više puta, rimski saveznički sistem je bio dovoljno imun i Rimljani umjesto da prihvate Pirove Rimove ponude bili su uporni i nastavljali su sa borbama. Kažu da su Rimljani bili podeljeni na bogate i siromašne. Siromašni su bili pribrani da rade. Morali su da rade za bogate, tako je. Oni su mogli da budu robovi da rade za njih ili da budu pribrani da se bore u arenama. Primorani, vjerovatno. Nije pribrani, nego primorani. Primorani, da se bore u arenama. Učiteljice, ja znam da su pre Rimljani posle posla da su oni odlazili u terme. Tako je, išli tamo oni bogati da se malo... Ja sam pisala nešto da su neki ljudi u Rimu imali besplatne kupatila, besplatne hlebove. Aha, pročitao se... Slave ruku, oni su nosili tamo, bar se kako se zove, nosili su ruku ili nogu i Da se izleče. Da, da se izleče. Vladimir, šta si ti? Znam kako se zvalo istočno carstvo. Kako? Zvalo se Vizantija. Vizantija, tako? I car Dušan su ratovali protiv Vizantije. Aha, dobro, znači tu je već krenulo da se pojavljamo mi malo, jel? Da. Dobro. Nemanja, kaži. Dvije stvari. Ajde, to čujem. Prvo, sa kraljem Milutin je sklopio mir s njima, tako se oženio vizantijskom princezom Simonidom. Aha. A Rim je pre, kad su imali čerke, nisu ih želi, tako su najbogatije ljudi, da bi oni bili još bogatiji. I odnosno da bi sačuvali mir, jel tako? Jer ona kad se oženi sa njegovom čerkom, onda neće da ratuje protiv njega. Da, to onda Jel tako? Neće onda da mu žena ratuje protiv svog naroda. Jel tako? Ja znam da su Rimljani jako voleli da slušaju muziku i da u Rimu ima nacionalna akademija Santo Čečenija u kojoj su izgrađene i dvorane u parku muzike. Dobro, jeste, oni su bili... Sa nastavnicom geografije nešto više o nalazištima u Srbiji. I time ćemo završiti stari vek i samim tim i stari Rim danas. Dobro, a na kraju ćemo malo vidjeti šta ste zapamtili prošlih dana što ste imali predavanje, da li ste te neke najbitnije stvari uspjeli da zapamtite. Dobro? Evo sada ćemo onda sedmaci prvo nešto reći o arhitekturi u starom Rimu. U izgradnji puteva, mostova i akvadukta. Ako je Grčka bila čuvena po svojim pesnicima i filozofima, Rim je bio čuven po svojim graditeljima, koristeći beton. Rimski izum gradili su gradove i puteve širom imperije, od kojih rimsko najveće dostignuće bio je sam grad Rim. Rimska arhitektura se razvijala od 2. do 1. veka pre nove ere. Dolazeći sa različitih strana, Rimljani su sa sobom unosili određene tradicije. Razvoj arhitekture od samih početaka države, specifično rimsko karakter i rimski način privatnog i javnog života. Prvi put je upotrebljen u 3. veku pre nove ere. Pravljen je od peska vulkanskih stena, pomešan s krečom šljunkom i vodom. Bez njega veliki rimski spomenici ne bi bili izgrađeni. I rimski arhitekt. Zasluga za velelepne rimske građevine pripisane su imperatorima koji su naređivali njihovu izgradnju, a ne arhitektama koji su ih stvarali. Mnoge velike građevinske projekte su izvršavali vojni inženjeri. Sačuvano je veoma malo imena rimskih arhitekata, a jedno od njih je Vitruvije, autor knjige o građevinstvu. Kako se zove kuće u kojima su živjeli siromašni? Spratnice. Spratnice jesu. Sad ovo su Isule ili su domu su zgobe. Šta je bio? Put od Kalna. Mirone, pusti malo i njih. Može? Put od Kalna. Najpoznatije rimska terma ili Put. Sa čega su za kupanje? Da nisu prijavili. Nisu ili za gladjaka? Kupanje. Ja rekao da sam zajela. Za vodu. Za čega? Da se voda dovede
dovede do grada ili da se pređe